Na 15. tačku dnevnog reda, deklaracija o proglašenju Amira Rijeka personom non grate na području grada Goražda. Predlagač, izvolite. Na sjednici po pozivu koordinacije boračkih udruženja i ovom pismu koje su uputili ranije, mi smo sazvali sjednicu komisije u proširenom sastavu, znači sa predstavnicima boračkih udruženja u toj koordinaciji, i došli smo do konstatacije da pored svih onih predočenih i analiza, govora i svega onoga što gospodin Reko govori u javnim medijima već duži period narušava ugled i čast Armije Republike Bosne i Hercegovine, ugled i čast ovoga grada heroja koji je dao žrtve u protekloj agresiji prilikom napada srpskih snaga, i naravno ne želimo da se izjednače branioci, časni borci, šehidi i porodice sa onima koji su napadali ovaj grad. I s te strane zamolili smo vijeće kroz ovu deklaraciju da usvoji tekst deklaracije koji je naveden. Naravno može se doći do jedne zajedničke deklaracije i da na taj način pokažemo da ne dozvoljavamo da se uništava, da se urušava ugled armije, ugled onih naših šehida, naših komandanata i tako dalje, i da poručimo i drugima koji urušavaju ugled Armije Republike Bosne i Hercegovine, daju lažne izjave, svjedoče za novac i tako dalje, da nećemo dozvoliti u buduće tim ljudima da u ovome gradu se ponašaju kao da su ga branili, a izdali su ga. Hvala vam. Hvala. Pa evo, ako želite, obzirom da je ova tačka predložena direktno na... Možete, izvolite. Poštovanje. Na osnovu člana 88 stav 1 statuta grada Goražde, službene novine grada Goražda, broj 5/18, Gradsko vijeće grada Goražda na sjednici održanoj tog dana, ako Bog da, će usvojiti sljedeću deklaraciju o proglašenju Amira Rijeka persona non grate na području grada Goražde. Amir Reko, zbog iznošenja neistina te bacanja ljage na istinske branioce ovoga prostora, medijskim istupima, a samim tim i nanošenje nesagledive štete istim braniocima, proglašava se personom non grate grada Goražde. Ili u onome periodu to je bila općina Goražda. Znači. Naime, Amir Reko je u medijskim istupima već duži period minimizirao časnu borbu Armije Republike Bosne i Hercegovine, njen komandni kadar, čestite i hrabre branioce, a koji su u najtežim trenucima agresije bili na prostoru Goraždanskog okruga. Pri tome, imenovani je zanemario da je na ovome prostoru ubijeno preko 2000 civila, te više od 150 djeci, da su na ovome prostoru ubijene cijele porodice, da su majke ostale bez nekoliko sinova, te da mnoge porodice nemaju nasljednika, a pri tome je općina Goražde bila u potpunoj blokadi pod neselektivnim granatiranjem bez biranja cilja od strane srpskog agresora. Gradsko vijeće preporučuje Skupštini BPK-a Goražde i Općinsko vijeću općine Pale u Federaciji i Općinskom vijeću općina Foča Ustikolna u Federaciji Bosne i Hercegovine donošenje identične deklaracije. Hvala vam. Hvala gospodine Bajramović. Otvaramo raspravu. Ima li prijavljenih? Evo, ja ću se javiti. Naravno. Ja sam i ranije govorio, naravno, razumijem ja potpuno što smo dobili jednu ovakvu deklaraciju i možda doduše cijeneći razloge šta je možda dovelo do ovakve jedne deklaracije. Trebali smo imati puno ovakvih deklaracija. Puno ovakvih deklaracija i ranije. Ako je ovo pravi način da reagujemo, ja mislim da nije. Ja mislim da nije, jer je nama ubačen ili poturen jedan vruć krompir, vjerovatno ne razmišljamo o nekim mogućim konsekvencama koje se mogu desiti, koje se mogu proizvesti.
Evo, ja ću vam to plastično objasniti, a i javnosti. Apsolutno ne branim ja ovog ovdje koji je imenovan i zbog kojeg treba donijeti ovu deklaraciju i proglasiti ga personom non grate, apsolutno, znači iz svakog tog konteksta da me isključite, ali način na koji se je ovo pokušava da uradi, mislim da nije najbolji, da možda ima i boljih. Trebali su ovi koji su ovo preporučili, dakle koordinacija, možda da osmisle i neki drugi put, neki drugi način, malo i oni da se pobrinu, da na neki drugi način reaguju, nekim presom, nekom emisijom, nečim. Jer ako mi budemo ovako ušli u ovu, da tako kažem, praksu donošenja ovih deklaracija, treba ćemo ih vjerovatno donositi vrlo često, a ne selektivno, za ovog ili za onog. Dakle, i evo, samo da vas pitam, ja sam slučajno ovdje predsjedavajući gradskog vijeća. Pa ne, govorim ja, sad ću ja reći u nastavku. Vi ste me izabrali kao gradsko vijeće, ja vama se zahvaljujem na tome. Ja, ako se ova deklaracija donese, ja ću je potpisati. Jel' tako? I ta deklaracija će se objaviti. I šta, ne do Bog, ako sutra toj osobi se nešto na području grada Goražde nešto desi? Šta, evo, pitam vas. Ko će preuzeti odgovornost? Ko će... Ne razmišlja, tako je gradonačelnik, niko ne razmišlja o takvim jednim mogućim situacijama. Niko ne razmišlja, nego haj malo na gradsko vijeće, haj malo na općinsko, haj malo na skupštinu. Pa, haj prvo onda, gospodo, da vidimo šta mi možemo uraditi. Ako je izrečena neka riječ na nekoj emisiji, da organizujemo, da napravimo drugu emisiju pa da se borimo mišljenjem, stavovima. Protiv neistine da se borimo istinom. A ne deklaracijama persona non grate. Dakle, ponovo, ja ću glasati kako i vi budete glasali. Nemojte me, molim vas da me niko ovdje u nekom kontekstu Bože sačuvaj, ali samo razmišljam možda malo jedan dan više ili jedan korak više o nekim ne do Bog neželjenim posljedicama. Ko će preuzeti odgovornost? Hoće li meni ne do Bog sutra predsjedavajući ti si potpisao ovu deklaraciju? Obilježio si čovjeka. Ne, pa sad je možda nekom smiješno, ali nije uopšte smiješno. Obilježio si čovjeka, stavio si mu na određen način metu na čelo. Pa ja kažem kako će neko to, ja ne bi volio, ne do Bog, da se nađem u toj situaciji. Ne ja, nego bilo ko od nas. I ne znam, opet kažem, možda je ovo najbolji način da se reaguje, a vjerujem ja ovo sve što je ovdje izrečeno, da je ovo s razlogom, ali mislim da nije najbolji možda način, da smo možda imali i druge neke načine kako da reagujemo. Eto, toliko od mene. Ja ću, kako god vi budete, ja ću se pridružiti vama. Ja. Možete, izvolite. Predsjedavajući uradio. Ovo sam više izišao da objasnim gospodinu predsjedavajućem otkud na vijeću ovo što je iznešeno. Amir rekao, ratni komandant 43. Drinske brigade, udarne, izvinjavam se, je bio tu 4,5 mjeseca. On je ratni dezerter koji je otišao. Njega trebao da sudi vojni sud, trebalo ostalo da radi. Međutim, svi su veslali okolo, niđe vezi. I normalno, neko je skupio od ovih boraca i udruženja hrabrost to da iznese i ako je to sramota predsjedavajući tebe i nekih posljedica, ja ću odgovarati javno, mikrofon govorim ako se šta desi.
Znači, kako ja vas razumijem, ako neki sud nešto nije, eto sad bi mi to nešto. Pa nemojte tako i nemojte mi lično, ja sam ovdje... Ovi momci udruženja, ljudi koji su pisali, nisu dali namjerno, dali nekako, nisu imali dovoljno informacija. Ovo su tačne informacije. Znači, trebali su da navedu tu. Ja rekao da su netačne. Znači, lično sam ja bio prisutan u hotelu kad se operacija, kad se slavila, čovjek došao, nikomu niko nije rekao po riječ. Nemoj da pričam ovdje, to ima gdje da se priča. Hvala. Nažalost, skroz nešto drugo komentaršete, ali nema veze. Hajde. Izvolite, gospodine Džebrajle. Mislio sam da se neće ovo rasplinuti, ali ovako, mi smo, kako sam rekao u početnom govoru, uzeli u analizu sve segmente, znači da li je čovjek, da li bolio od PTSP-a, ako što mi svi bolujemo i tako dalje, da li ima neku drugu namjeru i tako dalje. I došli smo svi do zaključka da konstantno iznošenje neistina ne ide na dobro kad je u pitanju čast i ugled Armije Republike Bosne i Hercegovine, pa i mene samo kao borca Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ja sam slušao vas predsjedavajući, ja razumijem vas potpuno, ali kako ću se ja osjećati kad neko sutra slaže da sam ja ubio dijete, recimo u ratu, a bio sam učesnik rata, a nisam to počinio. I kupi tamo nekoga od Bošnjaka i svjedoči protiv mene, ja ni kriv ni dužan, završim u zatvoru. Priče koje on iznosi, znači kojima nije svjedok, lični svjedok, govore mnogo toga da čovjek radi protiv Bošnjaka, protiv ove države i tako dalje. Ja bih ga proglasio personom non grata u ovoj državi, ali državljanin je Bosne i Hercegovine. Kad nismo uspjeli da proglasimo Avdića, ratnog zločinca iz Krajine, iz Kladuše, to moramo biti ponosni. Ko njega napada kad je u pitanju to na ulici i koga zasreće nigdje, a znači presuđeni ratni zločinac i kandidat i pobjednik na izborima u Kladuši. Mi ćemo dopustiti da nam sutra dođu ovdje isto tako ti dezerteri, ko što smo dopustali posle rata da nam dođu dezerteri, oni izbjeglice koji su pobjegli, pa nam sad određuju po institucijama ko će biti zapošljen od šehidske djece i tako dalje, od boraca i kako ćemo mi imati penziju i hoćemo li koliko ćemo imati, onda možemo očekivati svašta šta će nam se desiti u budućnosti. Ovo sve što se čini i koordinacija boračkih udruženja što je uradila, i ja sam presretan da smo sjeli zajedno i da smo našli zajednički jezik, kad je u pitanju neke druge još stvari koje će se u budućnosti dešavati, ako Bog da ne smijemo dopustati više udar na obraz časni Armije Republike Bosne i Hercegovine. I nećemo to dozvoliti, ako treba je protestovati. Nećemo mi dozvoliti ni šutnju tužilaštva, naše organizacije, ja sad govorim kao čovjek, kao građanin ovo, nećemo dozvoliti da neko zatura ispod stolova i po laticama ratne zločine koji su počinjeni na ovome području i gradu Goraždu. Ko će odgovarati za našu djecu za 20 godina kad svi izumru i svjedoci i zločinci? Ko? Niko. Što se nije presudilo, to se nije ni desilo. NATO je strategija velike Srbije. Ovo je, mislim, malo mjesto da mi pričamo o tome, ali mi možemo pokrenuti mali jedan korak da se neke stvari dešavaju na ovome području. Zato je deklaracija upućena i od nas svih, i kantonu i većim nivoima vlasti, naravno. Hvala vam. Hvala.